أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज मेरे सिलसिला को कोई गंदे मट्टका में फहनी रियादुस सालिहीन के फतवा हम खिलावता। रियादुस सालिहीन के माने की सालिहीन का बगीचा में फतवा में वनी हवाली फावा हदीस सुनता के अल-इमाम नववी रहमहुल्लाह में हदीस सुनता सरह रब्बाह वनी में हदीस सुनता की सहीह हदीस सुनता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइद सहाबन ऐसा व हदीस सुलमनवी बिफतवा हिमनवा फिन हुए दिन में हदीस सुनता होगा मिवानी दीन होगा और इम्मे बड़ा समाज बन देजे है कंकन एक तरीका अकीदा के अबुलफावा कंकन सोले है अमल कुर्मा बार और बाबा एक ही मौजूद होगा ऐसा व हदीस होगा दीन का नहीं कुरेफा कंकत रहन वस आखिर दुआ कुरे कंकन मरहम कुर्मा अमल होगा इखलास तमाम वस इंसान का हयात का इन्ने बड़ा बेनुवान मुहिम कंकत होगा वाहबत बिफुदुगा हमें हदीस मसूद होगा ऐसा बिजरी एक कौम में हदीस उड़द के शरह यह तफसीर हो गया साबनी तो तुम फरदमा फिला उड़गा मनी बहाई अमल का इखलास तरुमा बहाई अमल का इखलास तरुमा नियई गतियों के मुहिम का अवमन के बहा अमल का इखलास तरुवंजे आदि खुराकों में कमित का एकमा गाँव में नियई करने जे बिकमा गुड़े वतुन ऐसा हुई हदीस वसूता इब्न शक्कन ने गुरुगा इंसान आगे अमल तबिना फ़ोन नियतु के मज्जा नियतु के महल्ल की मद नियम उन्नत नकी इल्वल उदार हिक्कम का नियतु के दौरे दूल्हा दुल्हन निक्कम का नियत की यही महल्लुहा अल-क़ल्ब इमा नियम में उन्ने जहनी हितुगा भी हमें और यह अमल तहिकास
mihage niyataki ituga wannan jehejje ehme ilmu midawani namaz kurang gastupura wagas adi roda hajju wudu min kumme kamaka miha gastupura wagena ge ituga akan wannan jeheni ituga akan be umagala dulung ena ekame kan niyai gatas yadi niyatin kamga nobelewena ilmu gadi akan koran dinuga umma mutabusnuna yakin ehni kirtima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga amalku sabit wa bataki ekade gafan sallallahu alaihi wasallam wudu korbawa ibus namaz korbawa sodaga hadabi kamga seroda hibbawa ibus hajju galmada korbawa mihuriha kamikka ekade gafan dulum niya bidala fa indete ekade gafan sallallahu alaihi wasallam hipulung niyai kanone mai kita kulifawa kameden ilmuring kewa takabbala wa hajju ga ewoe dulun niyai kimai ki hikum resni kanna ma Allah subhanahu wa taala ila alatan hittaga ilmiha kankan muladde odi kannaba ihage hituga ikhlas dari kangai Allah subhanahu wa taala ila muga arunga thimai benu dengan nawaka maki hituga wa kantat Allah taala muladdir dengan nawa ibismi ke ibis kami ila wang ana wegen we sirrai for Allah kir Quran ga ali Quran surat ge 29 ayat ga Allah subhanahu wa taala wahyi Quran wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله كديفان بداوا في تيبان كهيتهوغا تيبان وانحنا قرآن تبتكا إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه موتا تيبان فعل قرآن يعلمه الله الله تعالى دين ولكن نويه ima tiabami bahitahuga tiabami wanghana qura'an tattakai tiabami fa'al qura'an tattayya'yum Allah subhanahu wa ta'ala ekame dene ulikan nawe bima mi ayat resmi gani insana ga hituga kangkan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratan mi muhim wa gamwani hituga wa kangkang hitu ikhlas dari kang onna mimbar Allah walla wa udagan nawni ma insana ga macam itu dawani wajibane Allah anni khalis kum huriha alqamkat ena qura huriha alqamkat Allah anni khalis kum ena ga macam wajibane kumme kama kabus kumme alqama kabus niya onna jehni ikhlas dari kamai ki Allah subhanahu wa ta'ala wajhahu ekam gaina ga murad kam kami wajhini emikir Quran ga mikam ila martabun amru rabba ila subhanahu wa ta'ala al bayyinah surat ga wahyi Quran ga ni badain wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wa ma umiru abihunnan amru wa bitin nuye illa liya'budullaha amihum Allah malakum mattaka minwi mukhlisina ikhlas dari kamatiga tibe lahuddin itanga ad-din ga murad kamga mufassal darani al-amal lahuddin amalan ila mukhlisina lahuddin amalan insana iqra amalan ila khalis qur'an ga tibe makir Quran mi ayat kaliga ibadah dan wali imha alakan tatan insana ada Quran niyai onnan jehena kamka niat
niatabala timbay men pertama kamaki alo kamakan niatkan alo kame enaga niat gawa misalnya fardu bijya fardu namaz misal sunnah namaz fardu rode sunnah rode niatum bi ami fardu kandata sunnah kandata swahi kodeni ekoi kandata misalnya mendu namaz asu namaz ki ekoi namaz hatar rakoi mana fardu sunnah besi swahi kodeni niat Iman niat juga furata bayaki niyatul ibadah. Alokamakan onna niat. Kung alokamakan kami, kung alokamakan timami ada orang rodawiya roda namadu ya namad. Kami iman niat juga onna jihe. Den anek kamaki Allah hattaka alokamakan lewat niat juga onna jihe. Saya mendur namad. Imai alokamaki kubayakan niat ngai mendur namad. Fardu mendur namade mademmi onnan jeheli ekan Allah hattaka emmi hekan no ena kora arhamni din Allah hattaka imma niyatuge devana bai e alakan Allah hattaka ena khas ko dinnani niyatuge tilmana bai ki Allah ge amru fula ekkota e alakan ena ko ena hitafin ha gotangani kuri makai alakan Allah qabulin nukuran bawani Allah subhanahu wa ta'ala bi syariatuka alakan kurman Allah sarahu kurabbi gota alakan kuran jeni egoi bi bayan koddewi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikadekfa emma ikadekfa dekkebi gota ikadekfa sunnata ikota Allah subhanahu wa ta'ala alakan tetap fardu perabawat alakan tetap ada kurangwa goibus syariat ga dewi ilah nabiya sallallahu alaihi wasallam funubawagin ikantang ilah subhanahu wa ta'ala alatakun nami furi hamakot dewi enggewi bayang kot dewi bima niat ga timuna bagi ikantang manigan da jene naga amal unna jiheni Allah subhanahu wa ta'ala edi kodigan nawagata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edi kebi kota sunnata ikota morna jihe embi ami kantam furi hamegan Allah adawatuga alakan maqbul alakan makabegan dan ebesmiya qura alakan maqbul alakan makabegan dani mi kimba furi hamegan kamga ibal bidara ima furta mutamaki alakan makka onna niat kung alokame kami dewana kamaki alokame Allah khalis ko imana kamaki Allah taala edi bodigan nawagatan alokam kurman ila edi bodigan nawagatan lebahi Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunuba ila subhanahu wa ta'ala galatakunna ikade kufa meduri kurba alokam kurang daskot debi gotan alokam kurang ekotu gawatin purima ekam furihawe gendani muru bidalani niyatuge emme furihama wadati miye mi timba furihama wajjiya bala he enage niyai furihama wajji kamga mi timba wannan jehene namadu gawies roda gawies ehni harakan tetang gawies mi timba wannan jehene ehme mi fotoga ekamuge macca daya takura aita gennawa fa bihiri niatuga muhim kamuge macca daya takura aita musannif gennawa bihiri fotoga egotung pertama alma dibigen mediai alma sirru qura antataka mahiwanhana qura antataka fa'al qura Allah den gennawa mihad hituba jika melihat Allah Taala mulai dari warna demati khalis qura haluga minwi alakan kurmat tiada min amro ikan oleh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ad-din perintahnya al amal amale ila khalis ummati demati begin minwi alakan kurmat tiada min amro ikan oleh yang bima misal orang yang ingin diai Islam diinuga niat taifa maqam niat itu muhim bukan komme kama pagpes sana ge niai onna jehene ke kirtu Quran Allah subhanahu wa ta'ala onna bayan qadlu
Qiyamit muhga sinsana Allahu jazaa Rabbani enage niyatuga maccakan enage niyatuga maccakan enang Allah subhanahu wa ta'ala qiyamit muhga jazaa Rabbani enage hituga ikhlas tirkan koi mimbar ke maccan jazaa dibikan dani Allah subhanahu wa ta'ala fi Quran ge Torik surat juga wahai Quran ni fadain innahu ala hamakar kanagi ala raj'ihi laqadir alum di rumaka maruf fahga alum di rumaka tiabani hum genoma puradu mande wadi waras kanage bahin sana maruf fahu aneka ayat kana dirukuma genoma Allah subhanahu wa ta'ala hamakarun puradu mande wadi kanave innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubulas sarair itu hati sirrutan ham ganda wahe sirrutan ham ganda dos dunia matiga mistung kongkong amal tahati ikhlas dari kamali kongkong amal taketto dekken mi hunat dekken kongkong amal taketto haqiqatan ham ganda dos kiamat hati itu ahun jasa di beir mihang geni kong amalekkan kabul gende kong amalekkan kabul ikan yauma tubulas sarair adi sibrutat tebahi isana minega wanghana kumurne meha kantat sibrufa huri kantat ha meganda wahe gyamit wahati fama lahu min quwwatin ena kan itu mongga besbar monnan ena kan besbar itu monnan wala nasir ena nasudene biha posnunnan itu dunia mati ikhlas dari halangan Allah hadratullah bodo gumwa inam jasa dilgenda terus mistakun di dunia mati ga amal tak pengkolon dari ikhlas dari kamakanula pengkolon amal tahaka Allah hadratul libene jasa heu jasa ini tuah penonda adibas Allah subhanahu wa ta'ala kir Quran ga wahyi Quran ga wafawe afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur ena negeni hiya insan negeni hiya idza bu'sira ma fil qubur gabur tahga wa harije nirubba ukala bawah qiyamit wa qurihata tadi wardhifa qabur tahga wardhifa mistahum qiyamit nirubba wahid wa usila ma fis suduri den hittahga wa surutan Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodwa faisala kodwa nidu komme mi hakang itu hoga dan ranggalan hawe gendani emi hakam dunia matiga amalu korimpa ni konggo tahat koring alu tende kong amalu kan Allah hadratullah maqbul dan dia kong amalu kan maqbul kabul dan dia mi ayat kan mi gani warab bodak insana ibaje kan amal tahu ikhlas teriwa warab farwa bahatan jehe kan warab bodak farwa bahatan jehe kan dunia matiga arwena mifenna ni beru furat kanka dunia matiga beru furat kanka mifenna ni solehunna inum mihum wasawma beru furat dibaca mihum ga hitta hagawa kanka arwena kan nege mistahunna kankam ga muamala ittaqulai was beru furat ni ko nim mani beru furat mi gani mihum dakka wa kata musarwa beru furat ni kanka nim mani ennaus qiyamit wasama qiyamit hogadan iturak kangkam faisal nandani mistahga hittahga kangkam molad nerudi gumba rabbul alamin itu kangkam faisal kodboni kobayatan ikhlas dan kama amal kulimi surga danti mi kobayatan imum mi unnati kangkam Allah taala
mi faisala ko dai ko mi hage eter fura beru mi hage beru fura eter ekoi bujje kamga wan ei baha amaruga ena theduri be ikhlas bujje kamga wana hewle fara ro mi humtale ga mi yak mi wegen tani ekam timage hiduga gon laijaga khilaf beru furun kan fara kan da fara kamga wana theduri niyaten oi kamga nobelwen kamga inor midarwani duniga ena warabbadan ke warabbaliwani bekar kantat tahikka ikhlas dari kamu ni pura kantat tangi wahi ikan kamu hew jasain le kiamat we kantat tangi bene hew jasain le duniga mi hay warabbaliwani ema buddhi beri kangalo mi unnati komme kamu pura ibos dekun dari kamu duru hali hore Allah taala ge adratun kamyab jadi ikhlas dari kamai ki kami ko Ibrahim gafana Ismail gafana da gafaya kalon gefro bina ko ga masakke ko ni male mo fonga edil gafaya kalon ay ko fulla wa Allah addu'a nabi rabbana taqabbal minna kalamin gaberina kalamin gami amal qabul qurban de mi amalaki ikhlas dari amalik kamga labban de Allah subhanahu wa ta'ala yang ikut dengan Allah kamu kabulan berperbuatan kudusi hadis Allah subhanahu wa ta'ala wa perbuatan doa fauni ana aghna surakai inna Allah ta'ala ana aghna surakai anis surati man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu Hamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala wahi qalbi ana aghna surakai anis surati sirum parami demi sirum kantam timang Allah fudi oligambe timang Allah qura alqamika timang Allah mufarade bayari mufikam gawan taraktuhu ila kullahu bima adiyan sirum puri kantam kami bersedekah kabulin Quran ema warabboda samalu kandenye kandettami den kirtu Quran bayang ayat den ngalon ibige gedi den yoti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge parai sahawa hadis basure Umar bin Khattab radhiyallahu anhu riwayat asami hadis basure yang tadi ikade faham dawani qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن داوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرباتي تيمن كليغفان ادو السويم نبي صلى الله عليه وسلم حديث القرباني كن تيمن كليغفان ادو السويم innamal a'mal binniyat hama karon amal da sahawe da midani niyata be innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbi kamu mi awna khabar del maliki ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbi kunti man kata adu islime innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatihi. Bi fotoga
Imam Nawawi muttafaqun alaihi kata muttafaq hadis kata gersa wajah Bukhari Bukhari Muslim guys hadis Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemi hadis pasulati niata kulifa hadis wala imme muhim hadis bi innamal a'mal binniyat innamal a'mal binniyat hama karun niat amal da tasrifu sahawen dani innamal a'mal binniyat niat kalau macam emi hekin niat ikut ke macam emi he kangkan dibikin dah emi akan jasa dibe innamal a'mal binniyat hama karun amal tawakan kahawri ebahi amal taka sawab di muakan kal jasa di muakan kahawari niata ikutade emi heki niai ikote ke macam beleweni emi apura amal ka jasa di muka emi apura amal ka jasa di muka beleweni emi heki niai moti pongkota katto wa innama likulli muri'in wa innama likulli muri'in hama karon komme insana to asalwani manawa ena niat kai kameke dem misale nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kutubani misale bayan kutubani faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha mihaku hijrah kuri duniawi kami libikat muttaka kamgawana kami kira ngulan aw imrati yankihuha wa tamihaku hijrah kuri anghinaka kami muttaka kamgawana fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi fa ina hijrah wa husi ena hijrah kuri kamakare wahi hijrah ke sawab libeni ena hijrah kuri kamete macam Allah Rasulah daka qura hijrah buat dunia mi kamakan daka miha qura hijrah mi dekam gaya seperti miha gania en yai mo ikote ke macam ena ya Allah subhanahu wa ta'ala hadratu jaza Allah subhanahu wa ta'ala mi tebon mi hadis Rasulullah rofene debai kurta bayati innamal a'mal binniyat dewana bayati wa innama likulli imrin ma nawa eba furta bayati ilwala midawani sabab furta makamati bayati sabab dewana bayati me natijah eba furta medani innamal a'mal binniyat demianani wa innama likulli imrin ma nawa dem bayaki orang bidara mi debayaki bayak kamgas mi debayaki hadis mungan wa debayaki hama immane de hawa bayak kamga anba ilor bidara ni furata bayak yanni sababe dewan bayak yanni ei natijah ebi ma furatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan करते बने हम करवाऊं होम्मे आमले कुरायो नियम उन्नत जहे होम्मे आमले कुरायो इंसाना होम्मे आमले कुरायो बुद्धि सलामत हुई पूरी हम इख्तियार लिफावा मीहा सलाह बुद्धि लिफावा मीहा पूरी हम इख्तियार लेना कंकन कुरायो नियम उन्नत जहे इनके नियम उन्नत जहे ने नियतान उले इनागे अमलु अल्लाह सुब्हानहु व तआला प्रभवा नियम उन्नत जहे dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arminna di bayan berdebani natijah in natijah ko bata natijah eti wa innama likulli mur'in ma nawa komme insana kabus ena niyai kai kote ke macakkan Allah subhanahu wa ta'ala la hadratum jaza dibikin dani
Kirti Quran Allah Subhanahu wa taala Al-Isra suratul Ahar ayatullah wahyi Quran wa min fadain man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha duniyage ufada aram deviha ajjalna lahu fiha duniyaga ekangena nawaskoddwa hushime ma nasha'u liman nuridu tima Allah idi odiganne kam insana ide kandatta hodalai tima Allah idi odigannawa kam tima Allah idi odigannawa mihaka awaskoddwa hushime embima duniyaga insana pura amal tahuga niyatul muhim kam mekan kam sinahawe gandan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid duniyaga insana duniyaga ufala aram ekan kan awahan dibigan nang ede miha lima Allah subhanahu wa ta'ala ajjalna lahu fiha dunia yang awaskan terbuah lima manasa lima Allah dibolehkan dari kami lima nurid lima Allah subhanahu wa ta'ala dibolehkan nawa alaka lima mi'adun hawalan dari mistam terega ibawakan dunia kangkam benu wami adi emi hunga terega ebawe emi hunga de kantatta hutere pai kapwa himadebba adi mudebba mi osadi de kantatta Allah subhanahu wa taala ege kon denne pete ege miware mi hunna debba mi den kirtu Quran Allah taala yang gawani mi ayatu ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid timallahu irada pal bi'alaka awas kodebba mushime यदि वो लेकिन नबी कम है मी दुनिया का दिमन आखिरत वमन अरादल आखिरत अदि आखिर के दे मिहा वसआलहा सयहा अदि आखिरत नेना मशक को फिमिहा आखिर के दे मिहा अदि आखिर के दे मशक को फिमिहा वह मुमिन के गुलगा ईमान बहरे आखिरी किदेगे मसके बिस्को फी आखिरी किदे मिहा फाउलाइका फहमीहुम नकी काना सायुहुम मस्कूरा एमी होंगे अमल का कबूल करवे आदि शुक्र दिबिगम वामी हम कंगा वाले भी अल्लाह ताला में इस विधि हदीस बशर मज्जाओ में नजर हिंगा लाइर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के mian nang hadis pasro itura awaman nang eba bikan kan tahawar ko matdaga barak ke gotuga anwata itu karina gotuga fudigende Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pur bikam Aisyah radhiyallahu anha riwayat Aisyah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun man amila amalan amalik kufimiha iblis amalik kufimiha laisa alaihi amruna ena ekan kuriru dinuga syar'uga wa maccakan ena ekan kuriyaki fahuwa raddun fahi raddu kuriyu wana kabiti raddu kuriyu wana kabimba mi hadis rasul emege eme furatama niyatu dia timba furatama ekura alapan den alapan Allah khalis sepa menjegan adi alapan Allah khalis sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnat ayat Allah ilmu dengan narawi sunnat ayat kan ikan menjihad hadis pasal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karawa kodepane faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi ena ge hijrat wejmiha
ilallah wa rasuli Allah rasul adaka kul hijrah kamga fa hijratuhu ilallah wa rasuli fa inanga hijrayaki Allah rasul adaka kul hijrayaki wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi enaga hijrayaki dunyawi kamil libigat mattaka nadamiha ka kawin ko mattaka kul hijrah kamga wanwa hijrah kuri kami ke majjala eka gonna ehme mi hadis masul gajiga imurin dakka wa bai wa kal majdaun mi bajaya pertama koba to hijrah ki yei nur dalo ni hijrah ki insana kufur ke goti duko dar islam dinu ke gocha mi hadati hakiki hijrah Islam dinang etanega ulewen detigen ena ule tanati misaga Amerika ga diri ule mi Amerika ga diri ule muslim ga hemidya ena ule tandar edarati dar kufur mi etanoga majority yaki ebu sakkan ne goto sama kufur muslim ga to orang ema Amerika ga diri ule muslime ena ewlani dar kufur ga ena kan ne misala ga dinan ulwe ga hende din eke goibakum fitun tan ani bes kahada minimum kam ena kan ne birpoli kam bitre ga islam din we kan eta kam no pur mi bitani ena ma hawalo ikotun efada fasih hakama ga Allah alham kurwen ma hawlen ne eta එහෙම වෙච්ච ගම වඤ්ඤාම එබ්බ ශක්කින් එකතුගා හේන එබජි හේ අමාංගමය කෙල්ලෝම අලපන් කරවේ වෙට්ටෙන් හොදන් එබජි හේ එපද වෙට්ටකක් දෙවුන් එන වාජිබා ඒ කීර්තිමය රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යා එකදේ ෆානෝ සහාබි බේකම උකරබි හිජරා ඉන් අලවන්නම් මේ හාමවලෙන් දාකමකි තේර ahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buruk muddatin mun tera ahar Makkah ga igane gifan duastan heda korbi ehen nawes ginami hunnati muslimun no Makkah ga musyrikun gina Allah sarih qurani iman wa gine iman wa annabi hunna temi aniya qurani gefulga aman kamayati alokam korwe karenne ehemwe Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gawi Makkah duko Madinah hijrah pada gitu Islam dia ngarwa ulah nati adi muslimun wa sagale ko faaro ga hijrah ko ehmema hijrah yaki yi kufur ge go Islam dinu ge gocha darul kufur ko darul islam miha hijrah quraqo duniyawi iblis berum ngena gedi medu ko khutbah aga sallan dia sahabi be kali sahabu rumi al-muhdamuni ko emi adawa itri biguni puriya ijat di faida je ego bes kabul ko Milikuga horiya hori cedduhum musata danya kam gawias Islam di muhim Allah Rasulullah muhim dunia ga hore Allah alakan pur muhim ehem be huri hay ceddu ko lasdi Quran salam menjalan den e deuni aman tanakan ay maden duwasta faala den duwasta alakan ko man rasul sabdan gelik enbi Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ikale faru mai sahabi bekanu Makkah ga diru mattaga korbi huriha masatek take amilla goti ge dora huriha icce hifai ngula huriha icce ibe kanu Allah hattaga do korbe suru korbo ngol annon kolat dan tembus gina bekanu hamai bekanu ke tiru korba handai fera man ekani gendane cimbes ne
diri rumah korang huriha masa tekake Makkah ga duman labba ebe kanum Madinah hijrah korang gawi Allah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabadina takai bima faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih Allah Rasulullah taka hijrah ko fimiha mikan kan annan niyatoga mikan kan hamal gandan mihaga niyato misalnya kam mihaga muni timannaga mudala iki patta bundu be timanna hijrat danya dan timannaga tius gende wenya timanna dinuma ko hori hama sate patta timanno dan emuje kam wanya duniyawi kandetta yendani ha Allah hattaka hijrah qura kama wanyam musada dan jansyo dan ema ibe kanu egotan hijrah qura ema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kodumuni Allah ilaha Rasulullah taka hijrah ko fiha Allah Rasulullah taka hijrah ko wa man kanat hijrah fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi ada ehbima Islam dinang ulawen detigen Islam dinang ulawe kali tanakam miha ko hijrah ko fi kaumanya Allah ilaha Rasulullah taka ena hijrah ko ehen nawas miha ko hijrah ko ni pombo takatto miha ko hijrah ko mangkan ka hijratuhu li dunya au yusibuha au imrati yankimuha miha ko hijrah ko ni misalaka faisa hodumuge beerika miha ko hijrah ko faisa mihar muslim gaum magga horafas muslim ehen gaum magga miha ko hijrah ko fan misalaka di raja oleh miha ko misalaka Saudi Arabia hijrah ko ni ena etana midani misalaka ta de ngabdu dunia ke tabadu mangkol ta mihum bayar mihum manatan biya fari marabang embima tangkol rangalo biya fari kolla rangalo amdani dibe tanaka waki hamai kani ei enaga eme podben mati ei eme je kamonya hadis pasroge de wahan enage e niyatu ga yotti boda duniyawi kama isse fayotti faman kana hijratuhu li dunya yusibuha au imraati yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi muta misalan ena innan astukura miha murira anghi kunja node kunja wali uriya ibani mira roga wala mira ngame kawani kuttebe ehima kunja ilmattaka ena idani eraka kawani we nanna nitana gosun kamapa enuge maksud ne bod maksud ke kawani ko ema enaga niyata kiyai niyatu gamacca ena kankan nimikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikan bayan kodde bima hijrah furata bayaki Allah ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taka qura hijrah darul kufur darul islam miha qura hijrah den hijrah ke devana bayaki duniyawi kamun hasil kurmattaka miha qura hijrah duniyawi kamun hasil kurmattaka ena qura hijrah devana bayaki ei dinu ke kamakabura boda ena ke sipuri ga midi duniyawi kam ema egotu ga matin ena jaza annan den timma kamakam ngani kufuru ga rahigga horafa muslimun ule rahaka kufuru ga rahigga hormiya kufuru ga rahakun muslimun ga rahaka miha ko hijrah kori ekama ko hijrah kori ros ena ge hijrah ros meyogen de ko bale hijrah kawanya kurmattaka kufuru ga rahigga hori misalkan Amerika ga hori muslim akos muslim gaum ka ena hijrah ko fane miha ga imata ehbeje kawanya ekada darul islam au darul kufur darul islam e furadama category ge teriya ka din wate
timuna bayan muslim no misalnya kan muslim majority waitan no katana ki kufur darul kufrakum darul islam annamiha annani sida ham alawan kurmat daga kamar banyam ay Allah Rasulullah daga ekamago darul kufur ga honna muslim akos muslimun diri ule rada mihaka kawani kurmat daga nuwata duniyawi ehem maksuden hasil kurmat daga atu jekamuga wanama adi yusama nubelewen wahagi pertama kategori ketiga Allah ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga kul hijrah kamga nubelewen ainul bidah bima pertama fila olga aswa berbayat awtari orang kuda mimore biremini bikin dia dengan negara ada perwiya diturak bibaun kulit gendam saw birat kerek bawa bermanfaat yang pasti baik kamu ada pas subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.